Ñukanchik tayta mamakuna chayshu pachaman rishkata yuyarinapacha imashnalla kapankichik tukuykunallata aliguman kashpaka alipachami kapankichik ali shamushka wawakunaka yanapaychik runa llaktakunapa kawsay rikuchik antakuman kikin mashikunata yanapak Achille Carrasca, Rafael Pérez Antrango kapani kay Kutakachi kitipi kanakupanchik kay Saquiripan Imbabura markapi mama llakta Ecuadorpi yuyarikuna yupay chaykuna nakashpaka paktallaku kay yachaykunapi katipashun. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaktakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Estamos en la ciudad de Cotacachi, que queda en la provincia de Imbabura del Ecuador, para todo el mundo. Es día grande, Día de los Difuntos. Esperamos que nos acompañen. Cotacachi, Ayapamba, Picanajo, Panchi. Estamos en el cementerio de Cotacachi. Ñukanchik tayta mamakuna chayshu pachaman rishka paykunapa samaykunawan kaypi kawsaq masiyukunapa samaywan tuparipacha kapan. Ñukanchik runa llaktakunamanta imakutallami shinapan chaykunata rikushpa katipashun según pensamiento del pueblo indígena. Nuestros antepasados que no son muertos se encuentran vivos en otra vida. Ellos vienen a encontrarnos con los vivos. Por tal razón, celebra de esta manera. Ñukanchik runa llaktakunapa yuyayka kapan yalishka tayta mamakunaka mana wañushka hasta wangarin chayshu pachapi kawsapan sikashkamantapash kashna wakcha karay hatun punllapi kawsakunawan paktalla kankapa tigramupan chaymantami kaypika kayshina paktachikunata ruranakupan. Shinapacha randi karaykunami kapan ñukanchik runakunapa kawsay pachapika. Así se comparten las comiditas. Aquí estarías gordo. Ceviche de camarón con las doradas. Ay, sí, Ari shinapacha randi karariukunami ñukanchik runakunapa kawsaypi kapan hasta wangarin kay pachamanta chayshu pachaman tayta mamakuna rishkata yuyarishpa paykunapa shutipi kay karaykunaqa paktaripan. Parte de los pueblos indígenas tiene esta costumbre llevar alimentos al cementerio para compartir con los demás en nombre de tal difunto, nombrando, no sabe compartir. Are shinapacha kay pachamanta chayshi pachama rishka ayllumanta yuyarishpa chayshinami kaypi ángel mashiguta china mañaykunata paktachichikupan.
Wayqaipur. Ari kay pachate asaguta rinaris pakagripanchi masi segundito viñachiwa. Imagina masi segundito. Shina goja Kasna aya pambamanga. Imaguta US pata imamanda ta samupanchi. yupaychani masirapi ari kay ayapamba mashamunchina chu mishimpi nishpaka cementerio nishpa riqsinchik kay ayapamba ñukanchikpaka aya ninchina chu shuk aya tiyanchik ñukanchik runakunapa aya nishpa riskanchik tukulla samaykunata chayka ñukanchik aychaku ña chingarishpaka kay ayapamba mashamun chay aya ukuna kaypi samachun chay ukunamantami ayapamba nishpa riqsipanchik kanchik chayka kaykumanga shampanchik ñuka bishachipasha ña picha chunka sukta watakuta charipani picha chunka sukta watata chayka ñuka viñapashkani ñuka rukutaytakuwan chayka paypash niwashka ishnata ñuka mamitata kawsakupi charipanira pay mama ñuka mamita wachashka mamitami payka wañupashka wañushpa yakutin shamupashka chayka paykunapash na shukuna ñuka taytikunikunantika tandachini ñukapash ashakuta investigani nachu kashna kawsaykunata chayka ñukanchik wañushpa ñawpashpa chayukunami paykunaka hawa pacha chay shuk kawsaypika shuyanakuni chapanakuni ayllukuna tukuylla ñukanchik riqsikuna mayjan ayllupaman na kutin kashna wakcha karaywan rikpika llakillawkuna chapanakuni ayllukuna na yarikpi llakillawkuna kutin ayllukuna yarishpa shamukmanga yakutin kuchilla tandanakushpa tukuylla ayllukuna tandanakushpa chaykunapi mikunakuni shinawkunata chay ñukanchik kawsaykunaka chaykunamanta ñukanchika kaykunataka shinashpa katinchira Ari ñukanchik runa llaqtakunapi runakunaka nachu yuyapanchik yuyaykunaka tiyapan ñukanchik runakunaka chayshi pachama yalin mana wañushkachu kan kashna hatun puchakunapi ñukanchik kawsakunawan tuparinapa shamun nipan shina uchakapan masiku ari chayukunaka ñukanchik investigacionpi ñukanchik tapikunapi kawsaypi rikushpaka shina pacha shina kan masikukuna kay talla ashakuta ñukanchik yuyaypi hapinakanchik ñukanchik ñawpashka rukutaytakuna mama tayta wawkikunayman panikunayman ñawpashkanga paykunaka imapita ñukanchiwanka pakta kan como ninakunchik nachu na ñukanchik kaypi aychaka chingarin pero ñukanchik samayka kawsara ñukanchiwan chaykunapi yuyay hapinakanchik ninanta que ñukanchik paykunapa nuna samaykukunaka muskuykunapi ñukanchiwan pakta kan kashna mikuykunapi ñukanchiwan pakta kan paykunaka chaykunatami ñukanchika ashtawan shunkupi hapishpa ashtawan yuyaypi hapishpa wangurina kanchik paykunawanka na kungashpa ishtana kanchichu paykunataka paykunaka aychawka chingarishka shina hawapash nuna ninchik samay almakuka ñukanchiwan pakta kan chaytalla nikuni tigraytishpapas nini muskuykunapika ñukanchiwan paktami paykunaka kan paykunapa almakukunaka muskuykunapi kashna tandanawikunapi ima llakikunapipas ima kushikpipas paykunata yuyarikpika paykunaka ñukanchiwan paktami kawsan ñukanchik runawkunaka mikunawkunawan shamunata yachapanchik kutin mishukunaka ña kutin sisawkunawan shamunata yachapan wakinkunaka nipan almakana mikungachu nin chay hawanishpaka imagutata yuyapanina chay almakukunaka mikungachu nishpa nin chaykuna ña shamushka wacharimushka kaña religionkunamanta evangelistakuna mormonkuna pentecostkuna paykunaka imapata yanga ajino mishukunama ajino gentikunama kukabikuta karashanin na chay yuyaychu ñukanchika kawsaypi runa kawsaypika vecinokunaman kay riqsikunaman wakcha llawkuna mañan chaykunaman karashkanchik chayka paykunaman karajuyka ñukanchik ñawpashkakunaman karajuy layallatan chaytami aliguta yuyaypi hapinakanchik mishukunata shina nishka paykunaka sisakunawan rin ñukanchik runapika chay samaykuta charinchik ashtawan chay samayku mikunaku paykunaman chaychu paykunapish kawsallata kan chayka shuyanakun mikunakuta chayka nankanchikla aycha kawsapishnaqa mikunchu mikunakutaka sinoki paykunaka samaykuta chay sumu ninchik chay olorkuta chaykutami paykunaka mikun y tandanakushpa kaypi kan paykunataka kawsakakpipish pero ñana rikunchik nachu paykunataka chaykunatami ñukanchik kawsaypika ninanta yuyaypi hapishpa katina kanchik kashna kawsaykunata masiku ña wañushpaka ña uku pachama rin kay nina purgatorioma rin shina ninata yachan ñana kawsanchu nin kutin runakunapi nishpaka nachu chayshi pachama rin kawsan chapankapak shamun shina yuyaykuna tiyapan chay hawaku nishpaka masiku ari chaykunapi nishpaka
kasna kan chaykunaka masiku mishukuna ñukanchitaka ña yachay wasikunapi ña yachachin Padre Nuestro kunawan religiosamente ñukanchitaka ña chingapa munan ña chashnakunapika kay kawsayta runa kawsayta na ñukanchika katina kanchika paykunataka crinchi sintina kanchi muskuykunapi sintina kanchi imapas llakikunapi imapas kushikuyta charinchi ñukanchik kawsaypika shuk kullkikuta matarinchi shuk llankaykuta matarinchi ima usarinchi ñukanchiwan pakta paykuna kawan ñukanchiwan kushikushka kan imapas llaki kakpi paykunapas ñukanchiwan llakilla mas chaykarinpas shitaringapak munakupipas o imapas antawakuna chukaringapak munakupi paykunaka charin chashnakuna kawsakuna kan chaykunapimi ñukanchika paykunataka ashtawan yali yuyaypi hapina kanchik sintinchik nachu paykuna ñukanchiwan pakta kakta Ari ashtawan nishpaka ñawpa pachakunapika mana kashna aya pambapi pamba kashkachu nipan nachu karopika ñukanchik wasikunapi llata pampankuna kashka nipan Ari chaykumantapas investigacionpika yachapashkanchik nachu ñukanchik wasikupillata samay aychakutukuripika pampan kashkanchik chayka chay wasikupika ña samaykuka kidan ñukanchiwan aylluwanchata pakta kunan kay mishukuna shinaymanta kaykunaka ña aya pampakunaka ña tiyarishka ña kaypilla wañushkakunaka shamushpa pay kaypilla shamushpa ña tantanakuna pushtukunata ishka imashanachu iglesiakunata churan imashanachu escuelakunata churan shinalayatallata chaytaka aliguta cuentapipika sistemapi katin paykuna kankanchiktakamanta nan kanchipaka runa kawsaypika ñukanchik wasikupi ñukanchik pampakupillata shayanman tiyarinmanpas ñukanchika pampan kashkanchik aychakutaka chaykunataka tukuchishkanchik kunanka ñana kunanka kay aya pampa ninakunchik kayman tantanakunchik chashna ukuna kan masiku achka masiyukunachu kay pachamanta chayshu pachama rishka masiyukunata yuyarinkapa shamupashka kunancha Otavalomananta shamuwani kaypipish kutaka chipiykuti kapanchik llashanmi kaykunataka llashan pacha runakunaka katinakupanchirami chaykarinpas ñuka ayllupillata tiyan murmunkuna evangelistakuna ima paykunapas mikunakumanta ña aylluwan tantanakunamantaka kay punchaku nikshanllaka shamun rikurinchik naparinchik paktalla transeanchik llakita rimarinchik kay punchakunaka ñukanchik ayllu kawsakunataka tantachin chaykarinpas na rikukunchu ima religión kaktapas chaychari chari kanga wakcha kanga chaykunataka na chaymi ñukanchikpaka ninan sumak kawsay alikuta yuyarishpaka yangallatami mormon kanga yangallatami evangelista pentecostés kanga católico nishkakuna ima cristianokuna ima na kay punchawataka shinashpaka tukuylla kawsay aylluykuna tantanakunchik masiku ñukanchik wambrakunama puysakunama kay runakunapa imashina kay pachamanta chayshu pachama rishka masiyukunata yuyarinamanta nishpaka shinchiyachinamanta nishpaka ima shimikutata karapankiman ari kaykuta nipashyakuti puchukankapaka kay infierno nin uku pachama rinka nin chaypas natianchu ñukanchik kay kawsaypillatami ashtawan yachakunaka nishka mishukunaka nachu kay kawsaypillatami imanta kashpapas llakita rikurinka chayka infiernota kaypillata kawsanchik kawsa aychapillata na samayka na almawka na kawsanchik uku pachama hawa pachamanka na kaypillatami tukuy kawsanchik chayta aclarapani chayta yuyaypi churapani shinallata ashakuta paykukunata kashna katishpaka paykukuna shinata llakichun ñukanchiktapas kawsakunata na ñukalla na ñukanchik ayllukunalla imapas llakita kushikuyta charingachu tukuy pachata kay pachamamaka muyukun chaykukunapi paykukuna yanapashpa ñukanchikwan pakta kashpa ali kapanman chaykuta mañapanchik ñukanchik runakunapas katishun paykukunawan siempre wankurishpa Ipaychapanchik shunqupanta kaymi kaparka runa llaqtakunapa kawsay rikuchik antaku kay washapi pillanapaq achillkarashka Rafael Pérez Rancranku ña anchuripani sukta punchawkunapi tuparipashun aliguman yalipankichik. Amigos, amigas, agradecimos por habernos acompañado. Esto fue Runa Llaqtakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Su servidor,
Achil Karash Carvajal Pérez Santango. Me despido deseándoles que pasen muy bien.